Todas nuestras peticiones y acción de gracia las ponemos en el altar y preparamos nuestros corazones. Bihotz batez elkarturik abestuz, xuti jarririk, hasiko dugu gure Eukaristia. Bihotz batez elkarturik zugana gatoz jauna, zugana gatoz jauna, emaiguzu zure argi grazita maitasuna, entzun arren jauna, jaun zerukoa behar dugu zure maitasuna, zure maitasuna, emaiguzu zure grazita maitasuna, entzun arren jauna. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan beti zuekin. Senide maiteok, misterio zaindu hauek ospatzeko gai izan gaitezen, eskadi ezaiogun jainkoari bere errukia eta bere barkamena. Jesus jauna, bihotzurratuak salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, bekatariei dei egitera etorria, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahalsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, Xabierko Francisco apez zainduaren itzaldiez, herrialde asko ekarri zenituen zuregana. Egizu sinismena zabaltzeko gogo biziak zutu ditzala fededunen bihotzak, eta Eliza seme alaba berriak izateaz postu dadila. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainkote errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
De la profecía de Daniel. En aquellos días, Azarías, puesto en pie, oró de esta forma. Alzó la voz en medio del fuego y dijo: por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor, trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Yaunak errana. Bertan dago jauna, zintzoki deitzen duten guztien gandik. Bertan dago jauna, zintzoki deitzen duten guztien gandik. Jauna, bihotz-bihotze dizkizut eskerrak emango, nire hitzak entzun dituzulako. Eresi egingo dizut aingeruen aurrean, auspeztuko naiz zure templu santuan. Bertan dago jauna, zintzoki deitzen duten guztien gandik. Eskerrak emengo dizkio zure izenari, ona eta leiala zarenako. Zure hitzak baitu zure izena egin handiago. Hots egin nizunean entzun ninduzun, eta nire bihotzean kemena indartu duzu. Bertan dago jauna, zintzoki deitzen duten guztien gandik. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor.
ella esperaré. Jauna zuekin Jesucristoren evangelioa San Mateoren liburutik. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole toda la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos para que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Jauna kerrana Senideok benetan pozgarria da mendialdetik etorri eta hemen elkarrekin Eukaristia hau ospatzea. Erromes bezala etorri gara eta ziur aski gutako bakoitzak badugu bihotzean Xabierko Frantziskori zer eskatu, noren alde eskatu, pakearen alde otoitz egin, Garizumaldi honetan bihotz berritzelan horretan gabiltza, bere laguntza, bere bitartekotasuna eskatzen ditugu. Garizumaren bihotz-bihotzean gaude. Eta barkamenari buruz mintzatu zaizkigu gaur entzun ditugun irakurgaiak. Lehenengoak, Danielen liburutik hartua, herriaren benetako damua agertu digu. Herri hori ohartu da Jangoikoari bizkarra eman diola, pekatu egin duela, eta aipatzen ditu gaizki egindakoak
eta bihotzeko damua agertzen dio Jainkoari. Jainkoak gehien eskertzen duena eta Jainkoak gehien espero duena. Gure bihotz berritzea, gure bihotzaren damua, berarekin berriz adiskidetasuna egitea. Eta Pedrok evangelioan berriz, gure jaunari galdetu dio, norbaitek kalte egiten badit zenbat aldiz barkatu behar diot, 7 aldiz. Eta Jesusek erantzun, ez 7 aldiz, baizik eta beti. Beti barkatzeko prest izan zaitez, beti barkamena eskaintzeko prest ager zaitez. Barkamena beti. Esaten dutenez, gure mendialdeko herri batean, egunero gizon batek eta emakume batek topo egiten omen zuen goizean ogia erostera joaten zirenean. Egunon, induzulo bai, zuk ere bai. Eta alaxe, eguna joan da eguna etorri, baina halako batean gizonarrek emakumeari diosola ukatu egin hemen zion. Eta emakumearrek bere buruari galde egiten nik zer egin diot gizon honi, baina hala da guztiz ere, egunero topo egiten zutenean, emakumeak egunon, eta besteak deusez, ez erantzuten. Eta emakume eure egunero, egunon, halako, egunon. Noiz bai, hilebeteak pasutete ondoren, gizonarrek erantzun hemen zion berriz, egunon. Eta hortik aurrera, berriz ere, leheno egiten zuten bezala, elkar ikusten zutenean goizero, egunon induzulo bai zuk ere bai. Eta berriz ere, haien harremana eta diosola normalizatu egin omen zen. Barkamenerako bideak prestatu. Ez da aski guk Jainkoari barkamena eskatu eta bere barkamena jasotzea, elkarri ere barkatu behar diegu. Eta nunbait barkamenaren beharra sumatzen badugu, barkamenari bi idea prestatu. Eta modu horretan, ez gu bakarrik baizik eta lagun projimoan artean ere, barkamena gerta dadin hortan saiatu beharko genuke. Estamos en el corazón de la Cuaresma, celebrando esta Eucaristía a la sombra de San Francisco Javier que intercede por nosotros. Y hemos escuchado las lecturas que corresponden a este martes cuaresmal. ¿Cuántas veces hemos de perdonar? Y aquí Jesús nos pone como un plus a los que somos sus discípulos, a los que somos sus seguidores. Si amamos solo a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? Si saludamos solo a los que nos saludan, ¿qué mérito tenemos? Pero este listón del perdón, este objetivo del perdón, esto no quiere decir que perdonar sea fácil. Cuando nos sentimos profundamente heridos, cuando sentimos que alguien nos ha ofendido, pues brota de nosotros ese enfado, brota de nosotros esa rabia primera, brota de nuestro corazón quizá esa decepción, no esperábamos una reacción así. Pero ahí es donde tiene que aparecer inmediatamente la página evangélica de hoy. Perdonar siempre. Y crear cauces para el perdón, crear caminos para el perdón y la reconciliación. Fijaros cómo está el mundo. Gero eta okerrago goazela erran daiteke. Berriz ere gerraren mehatxua hortxe dago. Violentzia, injustizia, elkarrezin ikusia, mendekua, gorrotoa, baina gu kristorenak gara.
bere ikasleak, bere jarraitzaileak, eta guk ezin dugu munduak bezala jokatu. A nosotros no nos corresponde actuar como el mundo desde la violencia, desde el enfrentamiento, desde el rencor. A nosotros nos corresponde ser testigos del perdón, abrir caminos al perdón, el entendimiento mutuo, siendo diferentes, siendo distintos, con sensibilidades distintas, pero somos hijos del mismo Dios, miembros de la misma Iglesia, hermanos de la misma comunidad. Eta guk ez genuke halako eskandalorik erabili behar, baizik eta barkamenaren, zuzentasunaren eta zerbitzuaren bidetik aurrera egin. Esta mañana, aquí, a la sombra de San Francisco Javier, misionero que partió desde aquí para anunciar el Evangelio de la reconciliación, el Evangelio de la paz, el Evangelio del perdón, también cada uno de nosotros, en esta Cuaresma, reconciliados con el Señor, reconciliados con los hermanos, lleguemos al gozo de la Pascua. Garizumaldia paskorako bidea da, eta Paskoan Kristo berpiztua ospatuko dugu pozaren pozez, eta elkarri barkatuz, barkamenaren bideak jorratuz, eta Paskoak argituko gaitu, ziur gaude, eta Kristo berpiztuak gurutzean barkatuz bere bizia eman zuenak, bere piztueraren argi dizdiratsua emanen digu. Xabierko Francisco Santua, otoiz gure alde. Xutik jarririk egiogun orain otoiz zerugo aitari, fedez eskerrona gertuz. Eliza Santuaren alde, herri guziei berri ona eramateko aginduari leialki erantzun diezaion. Eska diezaiogun jaunari, por los pueblos de la tierra y por los que los gobiernan, para que también a ellos les llegue la llamada a la conversión del corazón y lleven a los pueblos a la justicia por el camino de la reconciliación. Eskadiezaiogun jaunari, Nafar misiolarien alde, fedean indarturik salbapena hotsegiteko deiari leial erantzun dezaioten, eta gure laguntza eraginkor eta iardeszaileak misiolaritzan susper ditzan. Eskadiezaiogun jaunari, Egiogun otoitz zeruko aitarigu guztion alde, oramos por todos los aquí reunidos, por nuestras comunidades parroquiales, por nuestra zona de Mendialde, por nuestra diócesis, para que caminemos por la senda del perdón, con un corazón renovado a la alegría de la Pascua. Eskadiezaiogun jaunari, Alaxe eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jangoikoari eskaintzerakoan. Onar jauna Xabierko Francisco doatsuaren egun honetan egiten dizugun eskaintza. Iguzu, ura gizonak salbatzeko egarriak urrutietara eraman zuen bezala, guk ere evangelioaren lekuko eta itorle izanez, gure aurrideekin batean zuregana joateko gogo bizia izan dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak Jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta xuxen, nunai eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna eta guzti santu, Jangoiko ahal guztidun beti ereko horri. Zure aurrean zaindari dugun Xabierko Francisco doatsua, zure maitasun garrez bete bai zenuen, eta anima zaletasunez zutu. Horrela, lan eta neke handiak hartuz, eta arriskuen beldurrik gabe, konta ezin alako ibilerak egin zituen, eta evangelioa atzerriko lurralde askotan zabaldu zuen. Salbameneko misterioak haiei ezaguteraziz, zure herriko egin zitezen Jesukristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez, aingeruek zure handitasuna goresten dute, espiritu doatsuek zure ospea adoratzen, goiko indarrek zuri auspez agur egiten, postasun berak bait ditu zerutar guztiak elkartzen. Onar ezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere, gure kantu hotsak. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena. Santua, santu, santua zera, Jangoiko gure jaunonena. Zeru eta lurra goresten dute, goresten zure ahalmena. Osana zuri zeru goietan, Osana ta goralpena, bere ikarua orain ta beti, gure gana nagorrena. Osana zuri zeru goietan, Osana ta goralpena, Beikakua orain ta beti, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen da bere ikasleei eman zien erranez. Hartzazu eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza da eta, zuentzat emango dena.
Afalondoan berdin kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien erranez. Hartzazu eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko, isuriko dena. Egizue hau, nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semeiaren eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabalduritagón zure eliza. Eramazu maitasun osora. Leon gure itezaitua, Florentzio gure hartzaiarekin, erizkizon guztiekin batean. Era berean, izango goan jauna pizteko esperantzan gandiren gure senideak. Gogoan izan gaur Zapalo familia, Kikerrena familia, Ualdea familia, Miguel Damboriena, Micaela Ibarra, Bartolo, Azcárraga Zubiri familia, Ariztegi familia, Miguel Torena, Martirena eta Indart familia, Francisco Vicente, Ibarra familia, Olaizola familia, Alemán Arrate familia, Azpiroz Saralegui familia, Munorriz Larrión familia, Julia Irazoki, Calixto, Goyeneche Ardoy familia, Javier Apezteguía, Bengoechea Ibarrola familia, Ibarrola Jaimerena familiko defuntuak. Eta hildako guztiak ere, har itzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, iagoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean,
Oseta haitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagu. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen da estualdietan sendo. Betiko zorionaren esperantzan, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den, zai gaudela. Zure alde Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nere bakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari ez gure bekatuei. Zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, emaiozue bakea elkarri. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zorionekoak onen maaiara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina esasunitz bat eta sendatuko naiz.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada, mas di una sola palabra y mi alma quedará sana. Oh Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada, mas di una sola palabra y mi alma quedará sana. Oh Señor, yo no soy digno. Oh Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada, de que entres en mi morada, mas di una sola palabra, mas di una sola palabra y mi alma quedará sana, quedará sana. Hor zaude Jesus aldarean, gorde nahi zaitut bihotzean, gorde nahi zaitut bihotzean, zeruetako jauna handia, eginik gure janaria. O maitetasun ugania, gizonarentzat gehiegia. Hor zaude Jesus aldarean, gorde nahi zaitut bihotzean, gorde
Egin dezagun otoitz. Sakramentu honek jauna piztu dezala gugan Xabierko Frantzisko santuak animak salbatzeko izan zuen maitasun garra. Guk ere gure kristau deiari zintzoago jarraituz, langile honei agindutako saria iritsi dezagunarekin batean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Santuen aintza eta poza den jainkoak bedenka zaitzatela betiereko bedenkapenez. Xabierko Frantzisko santuaren ospatzen ari garen festa hontan. Amen. Haren bitartez oraingo gaitzetatik atera zaitzatela eta haren ikasbidez argitu jainkoaren eta gizon emakumen zerbitzuan ahalegin zaitezten. Amen. Egun hontan, Eliza pozik dagoen bezala, bere seme-alabak zerutarren artean ikusirik, zuek ere haiekin batean izan dezazuela zeruko zoriona. Amen. Bedenka zaitzatela jainko guztidunak, aitak, semeak eta espiritu zainduak. Alfonso, pixke momentu batez. Pentsatu dugu orain gu apezak garen gara arat, aldareari begira jarriko gara, eta talde osoaren argazki betatera behar dugu. Vamos a sacar una fotografía del grupo entero, si no os mováis nadie, nosotros nos vamos allí y después cantamos el himno y besamos la reliquia del santo.